Түгәрәк өстәл, ак һәм кара тасмалар, 3 урын бар, катнашучылар өчендер алар. Алда сезнең каршы такта бар. Хикмәт, анда язылган бер сүз. Әлбәттә, ул сүзне атачак иң тапкыр безнең кардәшебез. Инде кичәбез мөбарәк булсын, ахырлары хәерле булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм дин кардәшләребез. Мәчет әхилләре, шәкертләр, туганнар һәм килгән кунаклар. Ак мәчеттә бүген бер сүз исемле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең туган көненә багышланган шара үткәрелә. Менә без дә Чаллы шәһәренең гыйлем үзәге булган Ак мәчет яшьләре бу вакыйганы мәгънәле иттереп уздырырга уйладык. Нәтиҗәсен эш беткәч күребез иншалла. Уен тәртибе булайрак булыр. 3 команда сайлап алынды. Иң эрудированный, иң тәртипле кешеләрнең арагыздан булганнары дип әйтик инде. Һәр командада 3 уенчы. Беренче өлеш ул полуфинал. Җиңүчеләрен билгеләү булып тора. Аннан инде әлбәттә ял итү булачак. Ял итү ул шушы пауза вакытында безнең чыгыш ясаучылар булачак. Хөрмәтле яшь хәзрәтләр, 3нче курс шәкертләре үзләренең әзерләгән шараларын безгә күрсәтәчәкләр. Ярдәм итеп торучы минем шәкертләр дә бар, урысча әйткәндә помощниклар. Алар да сойлап алынды, теләсә кем түгел. Икенче өлештә инде төп җиңүчене билгеләрбез. Финал булачак һәм соңыннан әгәр инде финалистның теләге булса, супер уен булачак. Шуңа күрә җәмәгать, кәрәзле телефоннарыгызны тавышсыз режимга куйсагыз, күркәмрәк булыр иде. Залдан беркем дә сорау бирми, тавышланмый, түзеп булмый икән чыгып керәсез. Ипләп кенә. Һәм инде җәмәгать уенны башлап җибәрергә рөхсәт итегез. Беренче безнең өчлеккә чакырам шушы кешеләрне. Фәйрушин Илдус абый, рәхмәт. Гатиятуллин Илнур, рәхмәт. Һәм Салихов Дилшат, рәхмәт. Җәмәгать, сезгә инде башта аңлатып китәм. Барабан шушында түгәрәк формада. Әйләндерергә кирәк өстәлне түгел. Шушы тупны. Ук әйләнәчәк. Инде ничек әйләндерәсегез килә, ләкин уң якка әйләндерәбез. Уң якка ныгытып инде көч белән. Һәм инде монда бар очколар. Бу инде ул банкрот дигән аңлата, ягъни банкрот булса, син хәреф әйтә алмыйсың, ходны бирәсең, очколарың югалмый. Булган очколарың. X2 дигән тапкыр 2 булган очколарың яки булмаган очколар 2-гә тапкырлана. Һәм инде приз чыкса, инде приз була, сатулашырга мөмкин. Башлыйбыз. Ихтибар. Biz bütünübüz дә беләбез. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең Хира исемле тау куышлыгында еш булганы турында. Шушында аңа беренче Коръән аятлары иңә. Ул сураның исеме Уйшкан кан. Һәм инде безнең әле икенче дә бер мәгънә бар. Менә сорау шул турыда булачак. Әйтегез әле. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм белән аның дусты Әбу Бәкр радиллаһу анһу Мәдинәгә һиҗрәт кылганда нинди мәгәрәдә 3 көн буена качып тордылар. Илдус абыйны тәртип буенча син башлап җибәрәсең, әйдә әйләндереп җибәр. Инде барабан әйләнгән вакытта танышып китик. Син үзең кайсы яклардан килдең монда? Мин килдем Күрше республикадан, Башкортстан, Бурай районының үзәк авылында Бурайдан. Монда инде 3нче курста, шәһәр курста торам. Әле бүген Казакъ интернатында килдем. Яхшы, яхшы. Синең Иллашка инде хәрефне әйтәсеңме, сүзен әйтәсеңме? Монда әйтәм хәрефем, А хәрефе. А хәрефе. А хәрефе монда берәү генә түгел. Икәү. Менә беренчесе. Менә икенчесе. Димәк, синең 50 генә түгел, 100 очко булды. Рәхим, дәвам ит.
Okular aybetkine var mı? İmtihanlarını birasiz mi? Allah'a şükür bilemiz. Benim de direkt kuştan çok geleyim. Tak. Yemek yegeç. Bik yaxşı, biz yaratamız kuştan işlerini. Ya o gibi şeyler. Ay. Dur bakışa var. Şunda türlü jimikler istedim. Tak. Yine alma ağaçları var bizim yaxşı batırgına. Aha. Kayınsa bakışa var bile özümüzün bakışı almasın. Aha. Bizning buraya jeri bereketli bizde hazır yamışa evde döseyindi. Tak. Fatipini beraber ettin bizne. Ay. Şu an apisinde uçurup paradak. Ali Ondan Ondan tağın yoturak banan üstüge paradak. Aha. Ondan da ösey geldi. Orası da bir dostluğu var. Bana bu yanı tağın jimesinde aslında işe yoturak. Mandarin. Mandarin. Тоже bakışa da olsa. Doğru bakışa olsa. Sortlara barızga bildiğinde Marokkanski. birisi onda Magnet degen sort, ikincisi Pitersk degen sort, gruba muğalar var. Sizin indi tapır 2 oldu, aşkalar 2'ge tapırlandı. Belki tağın harf mi, söz mü? Harf etip koyayım. Aydalı. El harfi. Andi harf yok. Korkmayın olur. Nıgırak. Tanıştırıp git özün bilen. Senin faydalardan keldin bizge. Мен шалым алайын. Aha. Медреседе экинчи курста окуйм. Үйленген балалар бар. Үйленген, әйем балалар бар. Sizde нәрселер өсе? Bizde біздікер істейміз. Ярар. 2 есілі ашка. Harf, söz. Бақ әріпті. Xa harfi. Hadi Dişat devam eti gelsin bilen. Ellendi biz beraber. Dişat sen kaçaklardan gelip çıktın bayaklarga. Bizim toğaranı bir devlelerle olan bulan. Şu meşte üçüncü kursta okuyayım. Şey aşığında. Burada imtihanları verip bitirəsiniz değil mi? Öyle başladınız mı? Seçti başlamışlar. Yaxşı. İlla aşka. Söz. Harf. 1, 2. Er harfi. Er mi? Andi harf var. Rahim tegiz. Dişa devam et. Bikleme oldu indi olmandan yiraktı koş. Bir 30 kilometre şaması vardır indi. Dalay bayla balalar. Use. Çok kapı. Hadi sohbet değil mi? Peki yaxşı, peki yaxşı. İzle illa aşka. Harf, söz. 1. En. Endi sobayda burib jiberadi. Durust bildi. Ay, bunday rizqlar o'sgach sizdan oshishlar kelmay turganda endi, evet. Bunlar ofisi girip tura girgin. Bizniki bu kaçtaki ne var? Kendine bak. Kendine bak. Yıl aşka, söz, harf. El harfi. Dağın mı ne? Ha, burada etme. Qavatlanıydı, şu an kıra koşa. Bula bırak. Yenur mu işkenim için kamazda şey sen kendi değil mi? Silap gitar ne çıkanda haller. Әйбәт. Eyvet mi? Әйбәт дерек. Eyvet diğer yapşalar. Tak, senin aşkoların 2'ye tapırlana. Harf. 1. Мына қарасың. Ne? Tak, Dilşat. Edədə. Biklərin turunda şey yok gitar tamam. Ay. Kim bulup şeysin Dilşat? Bizim baba gittiğimizde babama orada şahar boyutuydu. Şaharda böyle topa kalan bakıyoruz. Sinde 150 aşka. Rahimit. İyi harfi. Tak, ildu sabay. Edələ. Burcu belə tamam. Ay, bismillah aytib. İndi neçençi yıl okuyum deseng indi bunda? 5. yıl. Bıyıl, ta indi inşallah haybet. İnşallah. Bitirge dep kelgensindir indi. Bunlar yıllar işte. Alдағы yılına. Jarar. İlla aşka. Yaşka. Harf. İ harfi. Tak. Ну, insaf başmay demek yok indan harf. İlnur ayda buruk jiber. Cemaat, mana İlnur bunu sorup vereyim hala. Mana bir narsa turundaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr bilen Medine'ye küçük koçup gitgende Ayet. toplanıp turgan orunları. Ayet. Pek yaxşı hatır ekensin de yaxşı. Yezil aşka. Mına harf.
Şakil şadıyla Murat Bey tamam. Cemaat dik joyda gana söz. Indi bir harf unutsağız, sözünü tutasız indi. Dik şadı, rahim et. Nişe? 100 aşka? Nindi harflerini biraz daha? Dürüst. Senin 100 aşkan 2'ye tapırlanan çünkü yalar bunda 2 ev. Dik şadı devam et. Devam et. Barıp yuvarala. Cemaat. Indi ulağız. Ulağız'a dik joyda gana söz. Şut bankrupt bulmadı. İlla aşka. Tak, iktibar. İlla aşka. Söz yaki harf. Bulak. Bula. Hele biktende de şunu yapıyorsa. Vakıfka. Yara. Allah rıza olsun. Rahmet. Şimdi bulanın için dik zor rahmet. Biz bulaklarını dik yaratıp alırız. Rahmet. İlla aşka. Yok. Dürüst. Diğer gınaydaydı. Dilşat, söz ne ettin mi? Söz dürüst değil, şu an göre sen de oturasın. Rahim. Aşık mı cemaat? Baraban eğlengende iktibarga qarab turamiz. İlla aşka. Dedi sonra. Sinan ettin mi şimdi? Ettim mi? Ettin mi? Yok, bana qara ettin, hazırgina ettin. Aytasan mı tamam havalı? Ayt. Sözde to'lsin şey. Cemaat birinchi finalist belgili. Rahmat. Dilshod keladi. Endi durustdan da shulay bo'ldi. Birinchi so'z o'tildi. Ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan shu hijrat qilganda shu mag'arada 3 kun bo'yina qochib turganlar. Endi rahim etib bolg'iz. Bizning Oqmashit ismidan, yoshlar ismidan kichkinagina bo'laklarni endi uyda qo'llanirga bek foydali ibirlar inshaalloh. Rahim etib olamiz. Endi rakitma. Sen bilan tag'in bir ishroq qilamiz. Endi butunimizda bile va'z u kishining imonga keluvina shunday bir sababi bo'lgan ekan. Yaxshi o'timli va'z u butunimizga da kerak. Hamda va'z sababli bek ko'p kishilar dinga kelgan ekan. Hamda bizning Oqmashitda shunday va'z silovchilarning albatta birsi bor. Hamda o'timli bir shunday nasihatlarin, so'zlarin anında aytib ketasi keladi. Hamda rahim etib chaqiramiz Muhammad Hazrat rahim etadi. Sinan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihi mecmain. O'timli va'z deb endi orttiribroq qilib berildi bu endi. Lekin endi bilganni yetkazishga tirishamiz inshaalloh. Abdurrahman aytgach, o'sha va'z hazırlarga deb albatta endi albatta tezgina hazırlaytirgan bir tugul, lekin bir shunday voqeaga tap bo'ldim. Bu endi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning turmush yo'lidan bir kichkinagina bir surat deb aytganda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu degan buyuk mashhur bir sahaba bo'lar. Ol endi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijrat qilgandan boshlab endi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda xizmat eta boshlaydi. Onun anisi Umaysa bint Milhan degan kishi endi Anasni keltirib beradi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Ham endi Anas radhiyallohu anhu ona xizmat etadi. Ham shunlab da Anas radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xizmatchisi deb belgilab endi. Ol anda 10 yil bo'yi xizmat etadi. Ham shunday bir kichkinagina bir voqeani so'zlab ketasi keladi. Shusha buyuk bir muomaladan. Bir vaqt Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam menga ish qo'shdi dedi Anas aytadi. Ham men Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ishini o'targa deb ketdim, lekin bozorga borib yetgach bola chaqalarni ko'rdim. Shusha bola chaqalarni ko'rgach, menim da ular bilan unyasi kela boshladi dedi. Bunda endi ayttirga kerak, Anasni anisi keltirganda 10 yoshlikkina yigit bo'lib, endi eng o'ynaydigan vaqtlari bo'lib endi shusha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'shqanni unutib, dunyomni unutib o'ynadim dedi. Ham endi o'ynab to'yg'ach, ortda kimdir bosib turganini sezdim dedi. Ol kimdir menim kiyimimni tutdi dedi. Men endi burilsam, ol Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ekan. Yilmayib turadi. Ey Anasshik, bordingmi sen men qo'shgan yerga deb aytdi dedi. Men endi yo'q deb aytirga qo'rqdim, ham aytdim. Men endi hozir boram ey Alloh elchisi sollallohu alayhi vasallam deb aytdim dedi. Ham Alloh bilan ant etam, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir vaqtda da menga
birər nərsəni işləməgən bulsam, nigə bunu işləmədin deyib etmədi deyib. Həm birər nərsəni dürüst etib işləgən bulsam deyib, dürüst tügül etib işləgən bulsam, nigə bunu bulay etib işlədin deyib etmədi deyib. Həmçinlab da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm şuşa Ənəskə kişkinə malay deyib qaramay, zor kişiyə anlatqanday indi ən mühim əybirlərini anlata. Şunun birisi indi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona kengəş qaldıra. Ey yigit, ey Ənəşik, əgər də buldura alsan, iş yetkəndə həm dan atqanda kişilərə qarata nəfrətsiz bula alsan, kişilərini bəxillikdə alsan, işlə şunu, bu mənim sünnətimdir. Kim mənim sünnətimni turğuzsa, ol məni yaratadı. Kim məni yaratsa, ol mənim bilən məngəgə cənnətdə birgə bulur. Həm tağın sənə kengəşim deyə, əgər də yurt əxillərinə qaytıb kirsən, evine qaytıb kirsən, sələm eit deyə. Sənə də, onlara da bərəkət bulur deyə. Həmçinlab da indi Ənəs radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmnin şuşa tərbiyəsi aslında üsə, Allah ilşisi sallallahu aleyhi və səlləm onu bik nıq yarata, özünün balası kibib qari, həm indi bik küp dərslər birib qaldıra, həm bik küp dualar oqub qaldıra. Onun üçün biz biləmiz indi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin duaları qabul bula. Bir duası şuşunun, ey Allah, Ənəskə gümür, mal həm balalar birsən idi deyib dua qılğan bula. Həmçinlab da indi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vafat bulğanda Ənəs radiyallahu anhuya 20 yaş bula. Ol indi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm vafat bulğandan sonra tağın 83 yıl yaşı, 103 yıl yaşagan deyib etələr. Həm indi onun qaylə əxirləri yılğanda 100-dən artıb getə тұрған bula deyib, bala şağalar da şulay etib Allah tələ birə. Həm indi ən vay səxabələrə də eylənə. Mənə bunda indi başağında biz indi büyük köp vağazlarını işləbiz, oxuyubuz, көрəbiz bit indi. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bilib, qaysı bir səxabəsinə dünya baylığında tilegen, qaysı bir səxabəsinə ol indi kirisinçə baylıqını sұрap kelgənlərə indi ayta тұрған buğa min sənə misal tuğul indi. Yani Allah ilşisi sallallahu aleyhi və səlləm əlbəttə indi onlarının işki xalətin bilə тұрған buğan. Həm indi kimlə baylıq buza аңа инде ул дуга кылмаган акча сырап, ләкин инде кемне байлык бузмый, кирисенчә шу байлык аркылы, әгәр дә ул Аллаһ Тәгаләгә якыная икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям алар өчен кыла торган булган. Инде Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тәвфиқ, һидаят, истиқамат насип эйләсен. Һәм инде һәр барчаларыбызның да иманын нык кылса иде, ахыр сугышларын сулаганда да иман кәлимәләрен әйтеп, Аллаһ хузурына яхшы мусульманнар булып китергә насип итсен. Һәм инде шушы җәннәтләрдә Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bilən, Ənəs radiyallahu anhu bilən, həm barşa səxabələr, şahidlər, qabidlər, zahidlər bilən birgə olub, ətiyənlər özündən birgə olub, şulay etib, ən zor niğmət Allah Teala'nın kuru niğmətin hər barşalarımızға da Allah Teala halal həm jingil qılsaydı. Elhamdülillahi Rabbil alemin, və sallallahu ta'ala ala xayri xalqiyyi Muhammedin və ala alihi və sahbihi və tabi'in ecmaîn. Gaynanov Rafiz, Sinakayev Azamat, həm Nasreddinov Dinar. Yigitlar bunlara kelibіз, әйе qo'rqmag'iz. Alaykum assalom. Endi benim bulay yapılan, iktibar. As-Savur mağarasında 3 gün yaşagach, yolunu devam ederek kerak bular. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dostu Ebu Bakr radıyallahu anh bilen yolga çıgalar. Аларның yol күрсәтүчесе булып, ул вакытта әле ислам динен кабул итмәгән, ләкин бик ышанычлы кеше була. Менә шул ышанычлы кешенең исеме Токтада. Рафис, башлап җибәр. Инде сүзнең башы буларак инде танышып китик. Рафисның үзенең кайсыяклардан, ничек? Гафу ит инде, әйме, анасы чыга алырбыз. Син банкрот. Әйдә. Колайда була кай вакытта. Азамат, әйдә әле. Син белән яшь битигән. Менә синдә 100 яшькә бит. Үзең кайчаклардан килгән? Мин Башкириядан, Миякә районыннан мәдрәсәдә укыйм, 3-нче курста иншалла. Һәм дә бик бәрәкәтле җирдән килгәнсең син. Алхамдулилlah. Җиребез бәрәкәтле, алхамдулилlah. Күреп киттек. Алхамдулилlah. Бездән дә кичтән эшләр булыр, ләкин әзме соңрак иншалла. Яхшы. Инде беренче кушы мәҗлесенә инде хәдистән башлыйсы килә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Шушы урынга туры киләдер иншалла.
عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Anas bin Malik'ten getirdiler şu hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin hizmetçisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis getirir. Bu hadiste bu aydı beytiler. İmanı kabil bu başlık kişinin değil, o üzerine tilegenini kardeşine de tilemese değil. Kardeşler mi siz getirin inşallah. Ayı. Harif ahir. Tak, ahirifiminde var. 2 orunda. Şunda yemli çıkış yasagan için illa şikotağın, Murat. İlla şikotağın koy. Ayı, devam ederiz. Devam ederiz. Ayı o zaman şu şimdi Irak yollarını yakın etip gelgensin eybit. Indi illa şikot oldu eybit. Uzun gaylelik işi mi, ballarınız var mı? Elhamdülillah gayrelik işi velakin bağlarım yok. Bulur inşallah. İnşallah. Ben şunu oyunlardansa inşallah. İlla şikot, rahim et. İyi harf. Dinar, devam edelim. Eğlendirip jiber. Ayda sen bilen de nağıtıp tanışıp keteyik hali. Başlamadın mı Allah'a bakasın? 150'de kalgan yok. O azrakkana neydeyin, 150 aşkar. Tanışıp keteyik hali. Özün turuna söylep keteyik. Men de Başkırtistandan, buraya oğlundan, Kurken Meclis'te geldi. Tağın. Şunday işin iştiraf. Bik yaxşı, biz bik bunday birini öne bitiremiz. Ey rahim. Nerseler alып keldigiz? Söylep kettigiz ederiz. Bizde endi abilsinler bunday. Anlaşıldı. Bik yaxşı, bik yaxşı. Hadiyere geldiler. Aha. Hele var indiler mi bu? Var indiyalar. Siz bik nagazire alıp kelgensiz bu. Vamil dururlar. Rahmet. Hele kuşkuna da ösem mi? Koşkun üsmey, saklanıp kalın. Ha, saklanıp kalın. Kişirler, sürünürler, soğanlar. Soğan da geliyor. Maşallah. Bek zor rahmetine, rahmet şunday zor bölaklarla kelgensiz. Bizde illa aşka, rahimit. Harfler. Hele Rafiz. Sen bilen ona qarayğan. Barıp jibereydi. Onga qabrabız. Hele Rafiz sen bilen de tüple birak tanışıp keteyik hali. Bağın kelden sen bunda. Men özüm şoğulda turam, tuğup üstüm Sabar rayonunun Sağlı şoğulunda. Okuyum Okmeşit medresesinde, işleyim Kamaz'da. Kamazda şeysin değil mi? Jarar. Bulay baylarlar, balalar var. Oynayıp bağlar var. Tertip varsa da. Tertip. Jarar, 200 yıl aşka. Rahimit. Var. Var andi harf? Var. Devam et. Şu kurkem şarana uyuşturup bilgeç. Sen indi dolgunları geçirdin mi? Dolgunları geçirdim dik. Dolgunları sıkıntı. Jarar. Ben kuşlarını tapıyorum. Tak. İnsaf. Şey içeriye. Şey içeri geldi yakın. Hemen kuştan Bik yaxşı. Uzun kuşadın halde. Şunu hep. Çalık ben kuşadın. Rahmet. Ayı. 300 aşko. Yarar. Rafiz. Rahmet. Azamat. Barıp jibereydi. Ayı. Bik bereketli yerden kelgen. Şimdi anda da medreseler vardır. Şulay bit. Anda da oku yurtları vardır. Bırak Okmeşit turunda bilip kelgensin. Şulay bit. Derecesin yukarı ekanını bilip kelgensin. Şulay bit. Anlatıp keteli şu turda. Ben işteyim indi. Bizim kardeşlerimiz şurada gidip okup yerip, kanun düşüşü, medreseler, maftileri, turu şartlarında, oku şartlarında yaxşı okuda var, biz maftileri, hemin de kızıktığımda gelirge, hemin de elhamdülillah, öyle ömrüm elhamdülillah, şunda geliyorum ben, bir şartım elhamdülillah, inşallah tamam olsa böyle niyet inşallah. Ya Razamat rahmet, sen bankrot. Dinarayda, devam et. Nagara gelende korkma. Ayı. Indi dinar. Neçe aşka olanda? 100 aşka. Buna oku bitirgeç, nindirek planlar. Buna medreseni oku bitirgeç, ana bitinde okudum da kişide okudum diyor, şöyle bit. Nindirek planlarınız var mı? Ulagan var mı oturda?
оқу бітіргешінде оқуны давам еттерге, қандай енді мүмкіншілік болса, шул алған ғылымны енді кішкере таратырға, оқытырға. Бик яхшы фикер. 100 ашка. Нинди харф? Харф бар. Профессияда, уржиберада. Җәмәгать әйдәгез. Алфавитны да искә төшерергә бит. Гел игенә һәм башка харфларына түгел бит инде. Так, 50 ашка. Профес. Г. Әйе, баранды харф. Дәвам ит. Профес. Әйе. Сен ана шундый сорау, менә дин гыйлемнәрен, сабакларын алгач, ниндирәк юнәлештә дин таратуны алып барырга уйлыйсың? Шул башка кешеләрне дингә чакырырга һәм килгән кешеләрне өйрәтергә. Мин ишеткәнем, син әле укыта да башлансың дип әйме? Башладың әйбит. Балаларны укытасың бугай бит. Ну, үзем яшьтәшләрне. Яшьтәшләрне. 100 ашка харф. Так, игътибар. Абдулла. Дөрес. Ашып бетерәсең? Җәмәгать шулай. Кем өлгеррәк шул җиңә инде. Яхшы бүләк биреп китәргә ярыйдыр. Әйдә. Мөмкин булса. Әйдә. Без инде авылдан, шуңа күрә инде үзебезнең продукция дигәндәй, рәхмәт тапшырып бирегез. Без җәмәгать Маллар бик нәгазәләнгәнсез. Маллар булгач бит инде зур байлык бездә. Сөт, күкәй, бәрәңге сымап җитәлмәде бит, бәлки бәрдер бәрәңге иншалlah. Шуңа күрә Менә бит субханаллах. Әзрәген иштемме дә гафу итәрсез дип. Сезгә авыз итеп карагыз әле. Итәбез. Әле ул. Хәзер үкме? Әйдә, итәбез аны. Стакан бармы соң? Юк, шуннан гына. Банкадан туктатып булмас. Җәмәгать, нинди сөт төрәйме? Чык карыйбыз. Бисмилlah дисәк, белемле булыр. Тәмле булдымы? Шын сыйырсыты булган бу, машалла. Инсаф, бүләкләрне бир. Әй җәмәгать, катышкан өчен, тырышкан өчен бүләк обязательно. Рәхим итеп алык, шушы кичкенә генә бүләкләрне. Инде хуҗалыкта иншалла кирәк булар. Аллаһ риза булсын. Рәхмәт бик зур. Әйе, сүзне инде без баштарак башлаган идек. Аллаһ Тәала Кур'анны индерде безгә насихат өчен, шуның буенча без яшәр өчен. Һәм инде шуны аңлатыр өчен безгә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламны бирде. Һәм инде шушы Кур'анны безгә аңлатыр өчен, безгә шуны онытмас өчен Кур'ан хафизларны бирде. Һәм инде Акмаштың да Кур'ан хафизы бар, һәм ул үзенең чыгышын хәзер иншаллаһ ясар. Мансур хәзрәт рәхим ит. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعهم أجمعين برشا مقطعlar anlarlar Allah Teala'ga gene teyişli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge onun ahli beyti yakınlarına, sahabelerine, tabi'inlerge hem onların yolun devam etmişi barcha mümin Müslümanlara Allah Teala'nın rahmeti hem mağfireti bulsaydı. Allah Teala Kur'an'da aytgan A'udhu billahi mineşşeytanirracim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yani Allah Teala müminlerge, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge hem Kur'an'ga iman getirgen kişilerge müracaat edip ayta ya eyyuhellezine amenu ya iman getirgen bendeler ittakullah Allah Teala'dan korkuguz vel tanzur nefsun ma qaddemet ligad hem qarasın di her bir can yani her bir kişi qarasın di ma qaddemet ligad yani irtegesi günge nerse hazırladı yani kıyamet gününe kişi nerse hazırladı şu amellerini qarasın di yani bu ayetinin manasında yani sadakalar veriniz Allah Teala'ga buysununuz Allah Teala'ga itaat etiniz o kıyamet gününde ona ecir savabın, onun ecir savabın alır üçündür. Hem Allah Teala aldağa aytgan sözlerini ta'kidlab, yani manasını köşeytip, tağın bir tapqır aytı, Allah Teala'dan korkuguz, dürüstlükte Allah Teala sizning qilgan barcha amallaringiz turunda xabardor. Yani sizning qilgan noşarlıklaringiz turunda, hem buzuqliklaringiz turunda, gunohlaringiz turunda, bütünüsü turunda xabardor.
Hem inde köklerde, kökte, jirde, ferişteler, tün, gün, hem hatta kişinin ağzaları Müslüman için kıyamet gününde şehadet verecek. Yani jir mesela şehadet verecek, Müslüman kişiye ol min dedi, namaz okudu, uraza tuttu, haç kıldı. Kafir kişiye, Allah Teala'ya buysunmagan kişiye, günahlı kişiye jir şehadet kılacak. Ol di minim üstte yürüdü, günahlar işledi, zina kıldı, hamir içti, Allah Teala tıygan narselerini işledi deyip ona karşı şehadet verecek. Şimdi Müslüman kişi Allah Teala'dan bütün özünün tenindeki ağzaları bilen korka. Ebu Leyth Es-Samarkandi rahimahullah aytgan, kişide 7 türlü narsa, kişide 7 türlü narsa bulsa, ol onun Allah Teala'dan korkuğunun alameti buladı. Yani kişinin 7 türlü alamet kişide buladı, hem ol onun Allah Teala'dan korkuğunun alameti buladı. Onun birincisi, yani kişi tilin saklıyor. Allah Teala'dan korkatırgan kişi birinci şeriatta tilin saklıyor. Yani tilin aldavdan, yolgandan, yola yağudan, boş sözlerden, faydasız sözlerden tilin saklıyor. Hem şolay oyunda Allah Teala'nı zikir etü bilen meşgul etirge tirişa, Kur'an oku bilen, ilim alu bilen o tilin şol günahlardan saklıyor. Hem şol sebeple indi ol anarda eğer o tilin saklasa günahlardan olanın Allah Teala'dan korkuğunun bir alameti bulup durar. Hem ikincisi indi ol onun yüreğinde, kalbinde. Müslüman kişinin yüreği, kalbi başka Müslümanlara karata hüsütlük, düşmanlık tutmaska tiyir. Çünkü bu big zor yüreknin avruları eğer kişi onlardan davalanmasa, o şiirlerini özünün yüreğinden çıkarmasa, o indi helak bulaşak. Hem onun yolu indi yürekteki şiirlerini çıkarmanın yolu, o ilim alu hem şu algan ilim bilen amel kılu. Eğer kişi algan ilimi bilen amel kılayken, o indi inşallah Allah Teala'nın rahmeti bilen yüreğindeki bulgan bütün noşar uylarını, noşar duygularını çıkara. Hem şu sebeple indi onlarda indi Allah Teala'dan korku alameti bulan. Hem üçüncüsü indi o onun gözünde. Müslüman kişi, mümin kişi gözün haramdan saklıyor. Haram bulgan suretlerge, haram bulgan kiyimler bulsun, kişiler bulsun, nindigine haram bulgan narsege, Allah Teala tıygan narsege ul karamay, gözün günahlardan saklıyor. Hem şu sebeple onun indi Allah Teala'dan korku alameti bulan. Hem dörtüncü Müslüman kişi indi özünün işin yani karnının haramlardan saklarga tiyiş. Yani Müslüman kişinin işine haram bulgan rizık da kirmey, mal da kirmey, ul halal bulgan rizıklarını gına aşı, halal bulgan işimliklerini gına işe. Hem eğer o şuva işliyken, ol Allah Teala'dan korkkan bulan, korkunun alameti bulan arda. Hem beşincisi, ol anın kulunda. Müslüman kişi ol kulun Allah Teala tıygan narsege suzmay. Endi Allah Teala ruhsat etken, Allah Teala riza bulgan amellerini gine işliyor kulu bilen. Hem altıncı ol anın ayağında. Ol ayağı bilen haram bulgan meclislerge Allah Teala tıygan narselerini işlerge yürümey. Allah Teala riza bulgan, Allah Teala ona acır savab bir emdi vaqda etken amellerini işlerge yürü. Yani vaazlarga yürü, ilim alırga yürü, hem başka şimdi izgi ameller kılırgağına yürü. Yani ayakların halal bulgan, faydalı bulgan amellerde yine kullanar. Hem onun yedinçisi Allah Teala'nın korkuğunun alametinin yedinçisi. Bu bütün kılan amelleri yani Allah Teala'ya buysunuvu, yani Allah Teala'nın buysunuvu yedinci alamet hem bu Allah Teala rizalığı üçün bulara tiyiş. Yani
agar kishi Alloh taoladan qo'rqar ekan, bütün qilgan amallari, itoati Alloh taolo rizoligi uchun bo'lar teyish. Chunki agar kishining ixlosligi bo'lmaykan, kishining qilgan amali qabul etilmaydi. Ham Alloh taolo bizning tashqi qiyofatimizga da qaramay, ham bizning molligimizga da qaramay. Bizning amallarimizga qaray, ham ixlosligimizga qaray. Shunga ko'ra bizga endi ixlos bo'lirga kerak. Bütün qilgan amallarimizni endi Alloh rizoligi uchun qilirga, ham endi biz shulay ishlasak, ham shusha aytilib ketgan a'zolarimizni gunohlardan saqlasak, endi bizda Alloh taoladan qo'rquv alamati bo'lar, ya'ni biz taqvo musulmonlar bo'lamiz. Ham endi Alloh taolo taqvo musulmonlarga oxiratda bek ko'p ne'matlar va'da etgan. Ya'ni shunga ko'ra bizga endi shusha a'zolarimizni gunohlardan saqlab, Alloh taolo qo'shganlarini o'tab, tiyilganlardan tiyilib, shin mu'min musulmon bo'lib yasharga tirishishlar kerak. Subhanakallahumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Endi 3-ishlikni chaqiramiz biriga. Shakirov Farid aka, rahmat. Sharafutdinov Rishat aka, ham Migranov Ruslan aka, rahmat. Yamagat biriga keldingiz, qo'rqma. Endi Farid aka, barabanni aylantirib jibaradi. Rahmanir-Rahim. Ayya. Biri bunday bo'lar. Ranjitishlardan yiroq bo'lish sababli onun yurti musulmonlarning yashirin jiyilishlari uchun ham yangi dinga keluvchilarga islomni anglatuv uchun Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan tarafidan saylab olinadi. Shu yurt. O yurtning albatta xo'jasi bo'ladi. Shu sahabaning, shu xo'janing ismi mana bunda. Farid aka, ilk ashkor o'zing turda bir-ikki so'z. Men endi Boshqirdistondan kelgan edim, 74-yildan. Onda endi zavoddan ishlab yo'lga chiqdim-da. Mana endi Alloh taolaga duo qildim. Men aytdim, men endi ko'p kishilarga xizmat etdim umrim ichida. Endi o'zingagina xizmat etirga nasib et deb duo qildim. Ham inshaalloh Alloh taolo meni akrinab mana shu islom dinine getirib, yakshanba o'quvlarim o'tib, mana inshaalloh madrasaning 3-kursida o'qib yurib. Endi Alloh taolo mening duomni qabul etgandir deb umidlanib yurib endi yashar. Ya'ni Farid aka, illa ashkar harf yoki so'z. G'a. Anday harf bunda bo'lmas. Yo'q anday harf. Aylanib aka, aylantirib jibaradi. Assalomu alaykum. Ismim Zishar. Men sizga To'qay rayonidan keldim. Sizga ko'p salom olib keldim. Tak. Aha. Atiyanidan. Va alaykum assalom. Ayya. Men 3-kursda o'qiyman. Bek yaxshi. Nu, ko'rib turasizmi? Priz. Ishlatamiz endi hozir. Men aytam, shaqo yo'g'inda turaman. Yo'q, priz. Nu, Rishat aka, bo'lay aytamiz hozir. Bunda albatta priz bordir, aytib. Bir cheklami biz insof narsalar solgandir anda. Aytib. Mening so'rovim bor. To'xtadi, qarayor boshda. O'xshamam. Men o'zingiz kelgan edim. Aha. Anday variant bor jamoat, durust. Unisini kelar ekan, 100 ochko bo'lar. Priz qola bizda. Rizami? So'ngroq ko'rsatirib o'zim. So'ngroq ko'rsatamiz. Insofda. Taqdimiga qabul etiladi. 100 ochko. A harfi. Insof. Bunda 2 o'rinda, ikkinchi o'rinda ham ansibdi. Ha. Durust. Rishat aka, alla bilaymi sizni? Oshiqma. Borib jibaraydi. Ayya. To'qay rayonidan yiroq tugul endi, shu yaqin tirada ko'rshi. Mana shu Oqmashit turunda umuman sen qo'yan bilib kelding.
Bizim Катнал сұрау. Yok, din kardeşimiz der bizge takdim etti. Bilim alan soqtınız deyip. Biz kabul ettik. İmtihanlarını bilip qanadık. Şulay bir qo'rqib bizni g'azablamadılar. Oldular. No, siz bir tirishadi deydilar. Tirishib o'qirgan kerak albatta. 300 ochko. Rahmat. Biraz aytib ketdi. So'zni aytasing kerak. Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan bu bizning mavlid kechasi deb yig'lashgan edik. Shu Chiqish asosida. yodlab qo'shing deb yozdim. Yaxshi. Bu madhiya boshlangan. Bu Şile bölgesinden bir din kardeşimiz yazgan indi. Kamalov, onun familiyası. Allah'ın dostu sen, ya Mustafa Muhammed. Bizge şefaatli sen Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ya Mustafa Muhammed. Jide kat kubke kişten sen. Garişten de aştan sen. Allah ile sirleşten sen. Ya Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ya Mustafa Muhammed. Şeriatını sözledin, tarikatını izledin, hakikatini gözledin. Sen Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ya Mustafa Muhammed. Bu dünyanı süymedin, duygançı aş jeymadın, hak kullığın uymadın, hak kullığın uymadın. Sen Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ya Mustafa Muhammed. Takdir bulgan Allah'tan, yetim kalgan atadan, hem şefkatli anadan, ul Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ya Mustafa Muhammed. Atam anam demegen, balam şavam demegen, ah ümmetim degen, ul Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ya Mustafa Muhammed. Ümmeti üçün tüygen, bik kop hasretler kurgen, bik kop hasretler çitken, ul Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ya Mustafa Muhammed. Açlıkta sabır itken, nefiske cebir itken, ümmeti üçün ah degen, ul Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ya Mustafa Muhammed. Kup rahmetler bulsun sana, kup selam bulsun sana. Şefaat ile sen bizge ya Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ya Mustafa Muhammed. Rahmat bunday o'timni chiqish jasag'an uchun tag'in 50 ball. Rashad abay, harf sendan. Rahmat. S harfi. Ayda, senda o'ynab qaraylar. Ruslan abay, ayda o'zing turunda bir ikki so'z tinglab keting. Olmasam boyunca başka ne kararını bildim de okutuşlara evet alıp barlar diye spekince böyle bir şey tutuldu. Elhamdülillah hadi sevarlar yine yettik indi. Bugün yine imtihanlar. Vakti. Tamam. Çok selamlar yaptık. Ve aleyküm selam. Yaxşı 250 bal. Harf yoki so'z. Ansın men bilmayman. Sen menga harf ayt edi. Nende harf? Yan. İnsaf yok deydi. Fertavay. Fertavay sözün devam etek. Mine ko'rib turasın kameralarda baraymi? Endi bu bundağı eberlerini ebide ko'rgan mümkün. Belki selam aytib ketasin kela turgandir. Ya жылы сөздерім барды Ибраим. Siz benim oylarımni okugan kibik buldunuz. Menimde ko'nglimde ko'pdan shunday oylar bilib yuriydi. Mana bugungi fursatdan foydalanib, shu oylarimni aytib ketasim kela. Endi mana kelamiz shu masjidga, kelamiz shu жылы masjidga, yoqti masjidga. Endi jeyishtirilgan bütün neleri Jinak barsa da evet. Bütün jinak, bütün условиялары бар. Şuna göre şu medreselerini uyuşturup başlap jibaruvchi hazretlerge, şunda işlevchi bütün muallimlerge, şunda o'quvchi shogirdlarga, yetishtiruvchilarga
Хезмәтчеләргә барысына да инде Аллаһ Тәгалә шундый җәннәт насыйп итсен дип дуалар кылып йөргән чакларым да бар. Һәм инде әлбәттә киләчәктә дә менә шушы бу инде Чаллы шәһәренең иң зур уку йорты дип әйтергә була. Ахират дөньясына юл ачу дип әйтергә була. Һәм инде шушы кичәләр уздырып, шушындый кичәләр уздырып оештыручыларга, сезгә менә шундый рәхмәтләрне инде Алда да шулай дәвам итәргә насыйп булсын. 150 очко. Сүз яки харф? Сүз әйтәсең әле? Әйтеп, юк, харф. Юкмы? Харф. Д. Юк. Ой, качып торасың. Әйдә әле, башлап җибәр әле тагын, дәвам ит әле. Инде безгә бераз борын кыштышлык. Ничек? Борын кыштышлыкны әйтәм. Бакчада үсмик. Якын тирәдә үсә инде, яме? Якын тирәдә. Рәхмәт бик зур. Шундый күркәм бүләгез өчен. Менә монда урталыкта тора шулай бит. 300 була инде, 300 очко була. Ришат абый, биремне хәтерлисеңме? Әйе. Ничегрәк әле ул? Абу Бакр радиллаһу анһу белән Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бер юл күрсәткән якын кешеләре, ләкин ул вакытта ул мөмкин түгел. Аның исемен Син тукта, асын тотып кит инде. Бүтәнрәк сорау бит анда. Калкалан әйме. Ярар, кабатлап китәм. Рәнҗитүчеләрдән ерак булу сәбәпле аның йорты мусульманнарның яшерен җыелышлары өчен һәм яңа дингә килүчеләргә менә шу йортның хуҗасы кирәк. Сахарфа. Инсаф юкту җәмәгать. Әйдә. Сахарфа булганда иде, игътибарларак. Руслан абый, син үзең гаиләлеме, балалар бармы? Ул мен алганда ничегрәк яшәп ятасыз анда? Гаиләле, балалар гаиләле. Тормышны алып барабыз дигән күренде. Ярар, туктатып торыйк шундаймы? Син банкрот булдың. Фәрт абый, тагын сиңа сүз бирелә инде, рәхим ит. Ярый. Бурып җибәр әле. Ныгытып. Әйе. Мин инде үземчә кичкенә бер бүләк алып килгән кебек булган идем. Бик яхшы, бик яхшы. Без кичкенәсен дә зур итеп ала беләбез. Бу инде бер уку китабы булсын. Булсын. Китап укый торган бер инде. Әйе. Рәхмәт. Раббының юлын хикмәт белән чакыр дигән. Рәхмәт. Инде аны үтәбез. Әйе. Кичкенә бүләк. Инде синең булган очколар 2-гә тапкырлана. Харф әйтергәдер инде. Әйтеп кара әле. Так. Ш. Так, Ришат абый. Әйдә әле, бурып җибәр әле. Тукай районында гомумән алганда дин үсәме? Синең күзлектән караганда. Алхамдулилlah. Ярар, аңлашылды. Кыскача гына булды. Хәлефедә бар иде. Руслан абай, гел шул банкрот тирәсендә йөрисең инде син, әйме? Ну, бу ел 250 очка булды. Хәлеф. Шуны әйттеләр. Да, дөрес әйтәсең. Инсаф куркып кунаша. Әйе. Дәвам ит. Әйе. Син ничек уйлыйсың? Менә дин тарату җиңел эш түгел бит, шулай бит. Менә ярар, Фәрит абый, дәвам ит әле. Синеке түгел, дәвам. Фәрит абый, менә сөйләп китәм, менә яшьләргә син ниндирәк насихат бар? Менә дин үсә, әйме? Яшьләрдә төрлесе бар. Бөтенебез төрле бит инде, шулай бит? Юк. Менә күчтем, шунда калды ул менә. 250 очко. Синең насихатларың яшьләргә, яшь буынга дип әйтик инде. Әлбәттә, монда утыручыларга әллә нинди насихат әйтәсе түгел, алар үз юлларын сайлаганнар. Менә инде урамда йөргән яшьләргә әйтер идем инде, менә шушы
гомерләрен бушка уздырмасыннар иде. Һәр бер безнең көнебез чутланып бара. Шуңа күрә ул көннәребез өчен безнең җавап бирәсебез бар. Инде никадәр алданрак, никадәр яшьтәнрәк шушы ислам диненә килсәләр, әлбәттә гомерләре бәрәкәтле булыр иде дип әйтәсем килә. Рәхмәт. 200 иллашка харф яки сүз? Харф. Нахарфа. Так, Ришат абай, дәлә бурып җибәрәсең тагын. Районда дин, алхамдулилlah, Яхшы. апарашылар бүгенге көндә мәчетләрдә күп имамлар да бар. Мәчетләр буш түгел. Калды габый дип калды шунда калды. Мин Ризли уйлаган идем. Менә хәзерге вакытта дөньяда төрле хәлләр бар була бит инде, шулай бит. Менә шушылар булмас өчен менә динне ныгытып өйрәнергә кирәк, шулай бит. Төпле нигездә гыйлем булырга тиеш. Син менә шушындай фитнәләр чыкмасын өчен, менә шушындай төрле булган ызгышлар килеп чыкмасын өчен нинди файдалы өлеш кертергә менә шу динне дөрес итеп күрсәтү өчен. Өлеш күрсәтер өчен бит инде иң башта үзенең мисалында күрсәтергә кирәк инде. Сүннәттә буенча. Шуның өчен инде иң башта үзең яхшы булып булган. Анан инде үзенең яхшы булган кирәк. Шуның өчен менә шу безнең монда килүләр бүгенге көндә безнең мисал булып тора. Инде бу көннәр үрнәк булып, калсыгы үрнәк булып тора. Анда инде калганы. Әйе. 100 иллашка сүз яки харф? Харф. Дөрес. Андый харф бар. Бәлки әйләндереп җибәрсен тагын бер кат. Әйләндереп җибәр әле. Әйе. Инде нәшә мәүлид кичәсе бара бит инде, мәүлид ае дибез бит инде, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә багышланган. Фәрт абый дәвам итә. Үзең турында бер кыска гына менә гаилә турында сөйләп китәм. Менә сез яшәгәнсез бит гомерне, шулай бит. Булгандыр төрле авыррак вакытларда, җиңел вакытларда менә гаиләне ничек ныгытып саклап калырга. Хәзерге менә дөнья вазгыятына карасаң, инде үзең беләсең, хәлләр бик матур түгел. Менә ничек менә гаиләне нык тотарга кирәк. Шушы узган гомеремдә әзрәк нәтиҗә ясап, уйланып, шундый нәтиҗәгә килдем. Нинди генә авырлыклар килсә дә, безгә Аллаһ Тәгалә, без генә Пәйгамбәрбез дә шулай әйткән, галәйһиссәлам, Аллаһ Тәгалә безгә сабыр булырга кушкан. Менә шушы сабырлык белән бөтен кыенлыкларны җиңеп була икән. Һәм сабырлык кына түгел, менә шул сабырлык вакытында Аллаһ Тәгаләгә дан сорарга кирәк. Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, үзеңнең хәлеңне аңлатсаң, Аллаһ Тәгалә юлын ача, җиңеләйтә. Менә шулай итеп, бу гомер шулай үтә икән. Һәм беренчесе әлбәттә иманлы булып, диндә булу кирәк, шулай бит. Иманлы булып, ансы иң беренче чиратта. 100 ашка харф яки сүз? Әйтеп җибәрсәгез. Алай булса бит киңәш бит алар. Нинди харф? Арка. Так. Ярак, сүзең харфын гына әйтеп Харфын гына әйт, харфын гына. Даш. Менә Фәрт абый шу харфын без ишеткән бит инде. Язылган. Әйе. Өченче тапкыр банкрот булса нәрсә була микән? Чыгып китәсең алайса. Юк, чыгып китмисең, китмисең. Әйе. Менә иллә ашка булды, иллә. Харф яки сүз? Узак харфы. Чик дисез анда хәлләр Башкортстанда. Барлар яваманды. Барлар яваймы? Районна карап. Районна. Әйе. Килгәс яраптан бит бош килмәдек, без авыл кешеләре дигән күп. Әйе. Үдә безнең фәкать баксада үтә торган бакса емешләре менә генә. О, менә бит. Тарап килдек бит монда. Бик бәрәңге. Бик күркәм. Шундый җимешләр үсә сездә, әйме? Ничә җимешләр. Сезгә бара бит. Бәрәкәт биргән ит рөхсәт дигән бит. Ул тарап үтеп тора дигән. Алхамдулилlah. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Руслан абай, синең ашкалар 2 тапкырлана.
Harf yoki so'z. Nechik? Bir tavayda davom etaylik Bunda alfabet bitta endi jamaat. Yozib bormag'ach, qog'ozlarni qo'yganlaringiz. 200 yilda bo'ldi, 200 yilda. Ay farda. Aytib jibaraydi. Endi yuqarib qoldi endi bizni. Siz mendan so'raysiz. Ayda, 1, 2, ninchi harfini aytamiz. Harf ayt. Da. Yapsın bir dostum. Reşat abi ayda. Bir tane harf ayt. Jamaat vaqt bizni bir qilsan, shunga ko'ra aytamiz alfabetni iskashirga 100 yil oshgan. Nechik? Nechik deysam? Barakatli yerlar nechik deysing alanda? Shashunga qarab aya. Buna Ruslan abi. Sening de belki jilli so'zlaring bordir aytib. Mana shu Mavlidga bag'ishlangan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga qo'g'ilishli. Mana sen narsa aytirsan mana shu ishora turunda. Bu Mavlidga bag'ishlangan endi. Bir ikki so'z. Bir tutayım peygamberimizge salavat aytib hamda aytib ana turmuş yolum biliyor. Bundan sonra bir olur savaşta dikkat edin istiyorum. Çünkü ana bilmeyi taraf için bizden paya bakana bunlar ayrım ana kınar. Ondan sonra indi bu. Alanın tüm vazifası şefaatçi şulay bit. Biz onun şefaatine ümitlenemiz biter inşallah. Bu indi birden belirteyim mi? Şimdi oldu. Çok peygamberimiz birden aytib kaldırgan. Biraz sonra ümitlerikini ana hürmetli dostlar kadar. İkinci Allah'a tarafından peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmet. 200 yil aşka harf yoki so'z. Nima bir harf bilan qoldi bedingmi? Tak, qishqirib ayt. So'zni to'g'risincha ayt. Arqam. Mana shu Arqam ismli sahabaning yurtida bo'lgan ekan da'vat o'zagi u vaqtda. Endi ranjitishlardan qochib ketib, mana shu o'rinda shu kishining yurtida endi mana bizim oq masjidda din qaynab turaydi. Mana da din qaynab turgan. Rahmat bek zo'r qatnashganingiz uchun endi bizdan kichkinagina bo'laklar rahmat insof. Insof endi bizning bo'laklar nazarga qo'ygan. Rahmat anga. Yumart bir siz süt bilan kettanadi endi. O особенный sütlüsü yeme. Ayy. Rahmat. Rahmat o'zingizga. O'tirasiz. Ayy jamoat. Endi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizga so'zlagan, ko'rsatgan, anlatib qoldirgan shulay bit. Ham onun mana shu so'zlari, shu anlatuvlari hadis deb ataladi. Shulay bit. Ham shu hadislarni bizga endi sahabalar, tabi'inlar ham shu endi topshiruvchilar bizga erishtirgan. Ham shunday bir hadisni bizni oq masjid shakirti hazırladı. Rustam Rahimov. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resuliki Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Min bugün bik uzunda olmagan, bik şunta kıskada olmagan bir hadis okuyasım kile. Bu hadisin ismi yoxşılıqның asılı turunda. An Abi Hurayra radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem qala Men neffasa an mu'minin kurbeten min kurabi dunya neffasallahu anhu kurbeten min kurabi yevmel qiyameh ve men yessara alel muğsiri yessarallahu aleyhi fid dunya vel ahireh والله في غون العبد ما كان عبد في غون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Bunun tercümesine gelgende Ebu Hureyre radıyallahu anhu sözlerin rivayet konuları boyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken müminni bu dünyada borçundan arındırışını Allah Teala kıyamet günü bu dünyada hem kıyamet gününde bir borçundan arındıracak. Borçun tuli almavşından halin cingileytişinin Allah Teala bu dünyada da hem kıyamette de halin cingileytişecek. Müslümanın gaybın yaşarışının Allah Teala kıyamet bu dünyada da hem kıyamette de gaybın yaşaracak. Bende kardeşine yardım itini tuktatmayan vakitte Allah bendesine cennet yardım edecek. Gıylem izlep nindi bulsa yola basuşağa Allah cennet yolunu cingileytecek. Kişiler Allah yurtlarının birisinde birgelep Kur'an oku hem İran'ı 3. yıl salar onlara hiç şüphesiz iminlik inecek. Onlarına rahmet patlayacak. Ferişteler eğlendirip alacaklar. Hem Allah üst karşındağılar aldığında onlarını iske alacak. Amelleri tutkurlap kılışının nesil nesebi tizrek hareket iterge buluşmayacak. Yani ata babalarının derecesi kişini büyüklükte götürmeyecek. Şu hadiste itilgençe Rabbimiz birbirimizge yardım edip yaşavda yardım etsin idi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Rahmat Rısta, yaşında şahitlerimiz var elhamdülillah. Kolu final, jingişler çıkız ederiz. Tertip boyunca birinci bizden İldus abi, ikincisi bizden Rafiz, hem üçüncüsü Ruslan abi. Sizin bilen biz tanışınca kaldık. Hayır. Üçemiz birimge. İhtibar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Enisinin isiminde, etisinin isiminde, babasının isiminde işitkenimiz de var, onu biliriz. Biliriz bütün. Amine ebisinin, dürüstsürak etkende, enisi ni isimli bular. Anladın mı? Enisinin enisi. Ebisi bulayındı. Meşhur ebisinin ismi benim de yazılgan. İldus abi başlap jibereydi. Tak. Ne hazırlanıp çıkansın? Sizle. No. Gafuyt. Ayy. Rafiz kabirabız sözler. İlla aşko. Rafiz. Harf. Var. Bunda indi Tatarchada ham, Ruschada harflar bu sebeple iki harf bulaydı. İki tapırga bulaydı. Hem A. İkisi de dürüst. Devam et. Ayy. Bilim nesa turundaydı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ebisinin ismi. Ebisinin ismi. Ayy. 250 aşka. Rahimit. Mat. Yok değil. Ruslan abi edeli. Sinirlendirip jibereli. Ayy. Endi umuman alganda bu oyun turunda nerse aytırayım Ruslan abi? Bu oyunlardan bitince bütün kişilerin oyunundan tügenler kusirip alığına qaramasdan da onun bitince fasalarının bir-biri arasında yollaşıyor hem de bitince dostluk ornaştırıp, dostluk her vakit bolar deyir. Bunun içinde hem de bitince sonu çok sağlık dostlarda yollaşıyor bundan için bitince mustahap olmalı. Karı çok tutulgan da hatta indi başka indi karı tutulgan. 150 aşka, harf, yeki söz. O harf. İnsaf yok değil. İldus abi, haydi, devam et. Ayy, oyun kızgandan kıza cemaat, yirak gitmegiz, korkuna şey vertugul, yakınırak keligiz. Gafuyt indi sen. Sen bizim şulay barasın. Peki uylanmaga sen şulay çıgadı. Bana nit koyulmaganında 100 aşka. Ne?
Ruslan abi, edele. Mana. Umuman alganda İldus abi başlap jibara hazır. Siz alışıp turasız bu gaymi? Yalıttırıp oynayasız. Ay, mana İldus abi mana men sen Ede, tamam. Rafiz, mana sen yaşlı şulay bit, kamazlaşыйсың эме. Mana yaşlarga nasihatim, bir iki söz. Yaştaşlarga mı? Вакытларын бушатып берmiş, вакыт yoluna баратырсыңар. Din öğrenirge deyişler, evet. 100 yıl aşka. Ruslan abi de hele. Da barıp jiber hele. Sen terkep barasın mı da harflan? Yapahım. Gel bagaj arayayım mı? Tak, utup gitti. %50 aşka. %50. Sen. Şimdi sabahda tamam bir papet geldi. Ne kadar aylandı? Tamam şuna kadar. Ya utup gitti. 50 oldu, 50. Dürüst oldu. Harf. Harf. Subhanallah. Aye. Mındalar ikev, yani 50 aşka olmaydı, 100 aşka olar. İhtibar bilen qara. Aylandirib jibaraydi. Nıqraq aylandir. Sözünün ne diyekeni anlaşıldı mı? Yok. Var bitmedi değil mi? Tamam ki. 50 aşka. Rahimit. Harf. Bir harf. Qışqırib ayt. Bir. Sözde qışqırib ayt. Barra. Barra, hayır. Abisinin ismi de Barra isimli bu. Nüceketler rahmat. Ne kadar bankrot çıksa da jindi. Такая подсказку делал Б деген. Nüceketler de rahmat. Oturasız. İldus abi gitme. Hayır. Hazır indi biz bilecek. Sen hükmü boyunda aşko jığanı Murat'la sonrap vardı. Neçe buldu? Sen 300 aşko jığansın. Bu elbette bir yaxşı rezultat. İnsaf. Rahimit. Mana shunday bo'lak. Aybet. Jinab qana kerakli bo'lak. Shunday suv solib, ichine filtr qo'yilgan. Endi shishma suv ko'p bo'la endi ichganda. Inshaalloh. Odatdagi mana bunday o'yinda rahmat. Biz endi qatnashgan uchun bu bo'lak seniki. Bu sen buni olib qaytib ketasan. Lekin men senga taqdim etam super o'yinlarga. Uyda endi qabul etasan. Qabul etgan uchun tag'in bir priz. Agar o'tasang ekan, so'zni seniki bo'ladi. O'tmasang ekan, bo'lsa bizda qoladi. G'aybdan bo'lmasin, deymi? Jamoat ixtibor. So'rov bek jiddiy. Ham ularga 1 minut vaqt beriladi. Murat, vaqtni qarorsiz yaraymi? Birim. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Muhammed ismi var. Şu Muhammed ismi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 4 orunda iske alınır. El-İmran suresinin 144. ayetinde, El-Ahzab suresinin 40. ayetinde, El-Fatih suresinin 29. ayetinde, hem tağın bir surenin 2. ayetinde. Mana şu surenin ismi yazılgan şu taqtaga. 1 minut vaqt kerakmi? Kerak. Başladık. Jamoat tıptın ulasın. Surenin ismi kerak. Surenin 2. ayetinde bu değil mi? Şu surenin 2. ayetinde onun ismi iske alıngan. Şu surenin ismi kerak. Hazır bulgaç yetersin.
Cevap yok. Vaqt. Umuman yo'q, birinchi variantda yo'q. Niga bir necha qarib oshirga ruxsat etmaysizmi? Yo'q. Bitirdim. Birinchi variantda yo'q. Yo'q. Oshiqma. Ruxsat bering. Oshiqma. Shart oching. O'zim ocham. Endi variant yo'qmi birda? Yo'q. Hamon yo'qmi? Hamon yo'q. Hamon yo'qmi? Hamon. Mana javob shunda endi jamaat. Yara, tinjingda, alhamdulillah. Biz endi seni bo'lak etamiz. Aytdim o so'zni. So'z bek joyli ochib jiberadi. Allohu akbar. Chunki bu tomosha bag'ishlangan Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ham endi aytadilar, logическим концом было правильно, чтобы aning ismi bilan da bo'ldi. Shunga ko'ra endi qatnashgan uchun rahmat, qatnashuvchilar uchun zo'r rahmat. Bo'lak sen aytasiz. Balki bir ikki so'zim bordir. Aytib jiber. Benim iki nida raundda jengim sababini da'vo qildim. Agar biz keyinda yo'qotsam, unutsam endi, isga tushirasan, to'g'ri bo'lasam, Fatiha so'zim kerak kerak. Bu rezultatlarni bitende boshqa deganda ну, обычно шул белгән yerda isga tushirasan endi. Bilmәгән yerda тек isga tushirib to'g'ri. Шуңа энд кирәк. Рахмат. Бар ул теге biz sen de tege tutursa da bana isket şöyle olursa. Hiç var şuna Ukrayna'da olursa. Bir oyun bir yerden şalıydı. Şu tege oyun altı olsa da gende para bizge gidim kere istoğla. Şu an bunu işlerine doğru. Ben de sabit sana kuvvet sözün eğme. Bana bereketli jirde usken jimişler biknak yardım etken sana. Biknak yardım etken. Bana hareketten sen sonra bereket jirde bizning kurşlarımdan muhtasip etti. Bana de yaz jitse de zornalardı. Kim indi ikinci eşkendi, bizniki üşüdü, bizniki çıkmadı, bizniki işledi. Kimdeki üşüydü, kimdeki işledi. Kim gözden şeşmegen şuna kaşırıydı. Şuna şeşken kişine kendi o var kutunlar çığa, var faydası var. Rahmat qatnashgan uchun bek zo'r rahmat. Ham endi balki yana so'z menimda bor. Jamoat bizning albatta bunda qatnashuvchilarda bo'ldi. Bo'lishuvchilarda bo'ldi. Ham shularni da bo'laklamay ketmay bo'lmas. To'g'ri Muhammad Hazrat rahmat. Sana bo'lak edasi ibrimiz bor, bunda rahmat. Mana shu shunday foydali ham kerakli krujka bor bundaymi? Mana shu polishingizda qatnashgan uchun shu shunday bo'lak ayb. Bir so'zda o'ynadi ayb. Ham mana shunday bir foydali bir, mana sen yo'lda yurib turasan kelaymi? Mana qo'ynar shayni ichganda shuni. Bizdan esga olarsan inshaalloh. Sen ketmaycha turyapmi? Buni aqlga bergan endi qo'laqqa kirib. Bizning bunda Mansur Hazrat tashaqdi, tabii. O'zining foydali ham jiddiy va'zini bizga bek anglashib turib anlatdi. Hazrat balki yana chaqada bo'lak. Mana shunday kroshkadan ichganda bizni da esga olarsan, ya'ni duolar qilganda. Ya'ni rahmat. Bizning shular qatnashdi bunda Shakir Rustam ismli yigit. Endi men uni pıtayt etdim ayb biknaq. Шығасың dedim, buldurasың dedim. Ham endi buldurdi, alhamdulillah. O'sha sena. Bizning shu harflarni butamışa, tugal ettirib, urutmışa oshib turdi. Men amrimda yordam etib turdi. Insof ichimli yigit, rahmat. Senga da balki yana bo'lak. Shu shunday foydali deb bilaman endi, kerak bo'lar inshaalloh. Ham shu shunda bo'lgan butun sonlarni tugal ettirib sanab boruvchi Murod Senga da bo'lak. Rahmat. Bo'ldi yigitlar. Allah razı olsun.